atiri no ni maundu maria marathiite wega ngai baba icio ngari yaguthanire ma no na ndari gukathi yagite atia ma bro niaje kwa long time bro umepotea jo kwani rada tangu last week ukaje lakini niko fine sasa acha huyu ni best yangu anaitwa Crystal inaje Crystal uko fiti mimi niko poa kabisa bro huyu ni moro wangu manze moro wako nikiko geke udakora iki ko gombe muno itikana kimeta ko none gudira rigone yako takirore ure kihana ikira gati amani giki nakio odiranyita kihana odingo gutire kindu kingimenyaga ici ngoda gicio nete na Joel ici ona mufuto ndona uri hana ko kiraho ya nguo agagitikoragwo gikiri kana mwenye sielewi jo anasema uko fine tumetoka mbali na muelezea tu hivyo tumetoka mbali huyu mazee wewe umenisaidia kutoka nitoke ushago man huyu kaigitaraigua oni kudira gitirigo rugeno itu ino agane dingo ingo yino kiri adikoragwo naki gitikira iha muno na ikona iretu kingiona kiranyite ni mukingo ni kiarwarire totari baigua kiada kitoka theti-ini kirarwarire kigio giki itakikota kuhorera kirona gikoragwo so ndo nasema aje ile bizu ulikuwa umetuconnect nayo nilimuelezea nilimpeleka pia yeye aliona alienda hadi hapo jo ndo nasema ni shukrani manze manze hapa hii town bana mimi ndo kuishi town wallahi jo kai wallahi wenye mtaishi town nataka nikio yenyewe kwanza unioni mori wangu hizi hata utakopa tiana kigotire kindu kingi itakiana bia giki giki sha isi gikirite kwanza makodomu kiki makodomu kiasa acha tufike tu hivi tuongee abda sawa ina shida sawa kimoja tutabonga tuongea no kiutikio no makodomu gikirite niguo kirite tarwa maguru uria mo no kihejete mukingo yakwa ni mukingo kautara kiarwarire kianyite ni mukingo ni itwe na hagithia na harugo ona haho kiria kwa ndege na kwa ndego kwa ndego theni na harugo kiona gitigetie wiki gekue giki aga ni gikoba kuhuruka giki baba ni uguo ni gikuhuruka